नेवा आइडल सपोर्टेड बाय दिस होम फाइबरनेट, एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस, छुट्टै चाहे डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा, भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे, मरु प्याफल, वर्ल्ड हेरिटेज होटल एन्ड अपार्टमेन्ट, द्वारिका छे प्याफल। नेपाया संगीत ख्या नेवाता जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेपाय संगीत ख नेवा ताजिला जिबुएको छगु तर हंगु दपु नेवा आइडल सिजन 2 या ठुगु निगुगु बो ट्र्याक राउन्ड सयाचना दिपी सकल हनि बपिन्त दुनुगुला निसे लस्कुस लिसे हना बना देसानाचना जी ज्याजोन हकामी निटु डंगोल इन ठुगु ज्याजो धैगु जिगु निगुगु राउन्ड ट्र्याक राउन्ड ख ठुगु ट्र्याक राउन्ड छ जी नेवा आइडल सिजन 2 या लाइभ अडिसन नाप डिजिटल अडिसन पाखे सेलेक्ट जिया वेकअपी ट्र्याक राउन्ड छ झाइदी गुली हाकना छक वेकअप इंत दुनुगुला निसे लसहना भिन्तुना देसा जना नेवा आइडल
आइडल नेवा आइडल सिजन 2 या झिगु थिथि आजु मध्ये छगु आजु थैगु झिगु नुगु पुलांगु मेया द आर्काइभ यागु ख थुबु हे आर्काइभ यागु झोले थौना झी ट्र्याक राउन्ड अथे थैगु वेकअपिन हापांगु लाइभ अडिसन छ वेकअपिन स ड्राई भोकल छ मेहाला निंका दिगु ख लिसेन थुगु राउन्ड छ वेकअपिन स ट्र्याके मेहाला झी त नेपुक मे निंका दि लिसेन जी हने बपी जज पिन्छ वेकअपिन त कमेन्ट मया से ल्याज आजक याना दि नेवा आइडल नेया थही थी कोनेया कोही थी बिचेला कमरुही थी आधा सतुयु खा फले निगती दु दहननिया राजा मतीचा मिखा धसा बाला बाला सकुनिया म्या मचाला नेवा आइडल थुकियालिसे आजी यको इ मकासे झी बोती कामी पिन्त छसी कथा लस्कुसिया नेवा आइडल जोजोलपा जी मीना प्रजापति सानिपा यलपाखे थौ थो फाल्गुन इभेन्ट छ जुन गोसागौपति नेवा आइडल सिजन 2 ले जी हाक्या रोले जी एकै लेता तो अडिसन राउन्डले जी सेलेक्ट हुआ चाहिँ आकने चाहिँ जियो चाहिँ ट्र्याक राउन्ड जुइट्यो जुजुली उके चाहिँ अझ न योको कुत या ढका चाहिँ जी भन्छकाया थो गोसागौपति थो जुन नेवा आइडल योपट्टि गोसागो जिउ ख उके योपट्टि गोसागौपति टिम जुन अर्गनाइजर टिम मनोज सर अहिले गोविन्द हेमन्त सर इतना यो कोही सुबा पिया जी धने कोचाके सुबा जय माया नेवा आइडल जोजोलपा थना दैसे चुना देवी हनेबपी जज पे वरिष्ठ सङ्गीतकार गोविन्द हेमन्त जू हो वरिष्ठ मेहालामी सङ्गीता साके जू त जी मीना प्रजापति यो पाखे जोजोलपा थौ छपु मे हाले टेनौगो मे यो पनि बोल ख जिगु प्रेम थाथे थो मे त चाहिँ पहिला प्रेम दोज प्रधान जुन हालिदिउ ख अलवे हुँगा वो हुँगा चाहिँ सुषमा श्रेष्ठ न हालिदिउ ख वो हुँगा अझ न सपना श्री न चाहिँ थोमेदा हालिदिउ ख अहिले थोइ त चोया दिमा चाहिँ जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुन चाहिँ चोया दिउ ख जिगु प्रेम धाथे यदि प्रेम खासा वैके भतिसा जिगु प्रेम दासा जिगु प्रेम धाथे
जिगु प्रेम दासा जिगु प्रेम थाथे सुबह नेवा आइडल छिगु चाहिँ मेट जस पिन्छ चाहिँ गठे टाका काला हनेबपि जस पिन्सला बालाए थाइदिउ डेटा चाहिँ तरेसा थैतै फर्स्ट अन्तरा चाहिँ घटिछ सिउ हेन जुया जाउँदो त्याला संगीता म्याम न वे थाइदिला फर्स्ट अन्तरा स्या सेकेन्ड अन्तरा वो थर्ड अन्तरा चाहिँ एकदम बाला त थाइदिला जस पिला खुसी जुठेछ थैला अझ बाला त या फेमा धेरै जी भन्न सक्छ गया हेर्दा चाहिँ अझ मेरो राउन्डे पनि फेमा उलिएछ नेवा आइडल ठाउँ ट्र्याक राउन्ड सिझाइदिला कुनै लाइभ अडिसन राउन्ड सक्सेस जुया दिला अहिले छिगु ठाउँ प्र्याक्टिस गरे जुया छौँ प्र्याक्टिस ठाउँमा फट्ले यानहरू भज अस्वस्थ जोली चाहिँ भाइठी चाहिँ या मखसा फक चाहिँ याना भइरो नेवा आइडल जसलपा जी विजय महर्जन जी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 पाखे जी ठाउँ चाहिँ सानुबाबु महर्जनीय चाहिँ जिडयमा मेचु छ ढाप्टी चाहिँ म्याल टेनन गुरु एकैको भिन्त नदिचिता सुबह बाल घाल्दैछ न ज्यो सुबह जितायाम मेज छ मुसु सकनीला हूँ जितायाम मेज छ मुसु सकनीला हूँ संगो ख्वाम खन्की चच्छिन ह्यामो संगो ख्वाम खन्के चच्छिन ह्यामो जितायाम मेज छ मुसु सकनीला हूँ सबै गुलाब निखालया छन्ता पियाचना लुगले दुने मदीनाया ओ सोहेका चना सबै गुलाब निखालया छन्ता पियाचना लुगले दुनी मदीनाया ओ सोहेका चना मसुयाति वागमी का फूलु कसोया संगु तुयु खाले हेंगु संगा है पंका कोचना सावना जितायाम मेज छ मुसु सकनीला हूँ जिकुमी खाता के नाच संगु पला उके थुके लाथे
छङ्गु सचिकाजी गुमन्सिन हो ल्यु ल्यु साला यो थे सिकुमी ख्यात के नाछङ्गु पला उके थुके लाथे छङ्गु सचिकाजी गुमन्सिन हो ल्यु ल्यु साला यो थे मसोया थे वागमी कफुलु कसोया छङ्गु तुयु कले हङ्गु रङ्ग है फङ्का कोचुना छावना जितया ममे जुछ मुसु छक्क निलाहु जितया ममे जुछ मुसु छक्क निलाहु छङ्गु ख्वाम खन्के चच्छिन मो छङ्गु ख्वाम खन्के चच्छिन मो जितया ममे जुछ मुसु छक्क निलाहु मुसु छक्क निलाहु मुसु छक्क निलाहु सुबह नेवा आइडल हाक्न सकलस कसो दोचिदा सुबारु गरे जलथे छु तना ठाउँ यो गायन ठाउँ चाहिँ फको चाहिँ बाँडेको चाहिँ हाडुस्या र विक्नेस छैन चाहिँ पावरफुल भोइस चाहिँ पिगास मोफ्ट यसमा चाहिँ फु चाहिँ यहाँ हो या हामीले छिफको चाहिँ ठाउँमा फुसाना कुटा yana दिला तस्कना बाला थिएन चोजी सोहेबले मलाई छिउ चाहिँ एक्साइटेड खाना चाहिँ एकदमै बाला थिएन छु छिउ चाहिँ सेलेक्ट जिमा दिउ चाहिँ जिन चाहिँ आशा हैन भला सक्या यकै भिन्तना सुबारु नेवा आइडल जुजलपा जीवनाले भद्रकुमार ताम्राकार जे चुक्या चाहिँ जो नेवा आइडलले चाहिँ बोडका या मलाई एकदम जस्ता दु मलाई त्यो जिन हापन चाहिँ योको चाहिँ त्यो नेवा ज्याजो चाहिँ त्यो चाहिँ खेल चाहिँ एकै नियन्त्रण सोच्नु ख तर चाहिँ ठुक्या चाहिँ जे नापाङको बोडका खाना लाइटा जाउँदो जिरा चाहिँ ठुके आठन्न ठुक ब्यागमा जितन भया मलाई चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक रचनाकार चाहिँ गएको चाहिँ गोविन्द ह्युमर सर बाख्या जिम चाहिँ रियाजी सेन्ट्रोडु नेवा आइडल जोजोलपा जजलपा जोजोलपा बाला छङ्गु ख्वासय मजिला छ बाला नागु सय मजिला लिप सोयाउनी मुसु मुसु निलाकिनी लिप सोयाउनी मुसु मुसु निलाकिनी निलकिङ्गु मगसेन झल झल कानी छनु जक मखबले मन दाजुल छनु जक मखबले मन दाजुल गुलिबाला छङ्गु सय मजिला छ बाला नागु सय मजिला
mega isi du mo meju gulibala changu pha saye majila thati se cha bala nagu saye majila जिला छन्त एक चुने सदा सदा एक चुने जिला छन्त एक चुने सदा सदा एक चुने एकान्जु साद्योया के न छहे जक फोने छ मेथे ओनी थका मन जिगु खोला छ मेथे ओनी थका मन जिगु खोला गुलिबाला छङ्गु पा सये मजिला थत छ बाला नागु सये मजिला सोली से स्वे मगा हिसी दुम मेजु गुलिबाला छङ्गु पा सये मजिला थत छ बाला नागु 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 सये मजिला नेवा आइडल गथे ताल अन छिउ चाहिँ स्टुडियो थौ थौँ बाला झिता थ झिने त फिलिङ अलिक झिन थ थर्ड बाला ता पक्कै नै छिउ छौ कन्फिडेन्स एकदमै बाला दूर हुए छौ चाहिँ छिउ लागि छौ सपोर्ट ख मलाई लिपाङ्गो बोइलेन छिटो चाहिँ हाकन्छ जिमसँग चाहिँ स्वेडेमा छिटो यक्कै भिन्तो ना नेवा आइडल जजलपा जी शर्मिला महर्जन हक्टोल याला पाखे थो सिजन 1 ने न छिकुन्छे गोसा गोया दिउपटी थो नेवा आइडलले चाहिँ एकै पास्पिङ न पार्टिसिपेट जो कारण हैन चाहिँ एकै जी अगे चाहिँ योके हेल्प याना अनलाइन अनछे जी उगे चाहिँ यो कुछ साथ सपोर्ट याना तर इन्ट्रेस्ट यो कुछ डोजी मिहाल्यो थो सिजन 2 लिन जी कुना अडिसन सेलेक्ट जो जी आज एकदमै लस्ता जा नेवा आइडल जजलपा जी शर्मिला महर्जन हक्टोल 17 वडा येला पाखे जिगु मे बोल ख छि भाजु झाइला ढका टुबी ले चिना दिम मनराजा नकर्मीज्यू हालादिम रोशनी श्रेष्ठज्यू ले चिना दिम विमल ताम्राकारज्यू ट्र्याक ह्याका डिटा इनाप नाजुना
छि भाजु झैला ढका जागु मखु इलाई खजा दुगु मखु छेदा म जागु मखु इलाई खजा दुगु मखु हाय नुगला मचिना मिखे खोबी दुगु मखु मिखे खोबी दुगु मखु झैला धक्का सुत्त नपा मन लोया कलबुया अजाउला सिनाटिना सम्हायन छि भाजु झैला धक्का सुत्त नपा मन लोया कलबुया अजाउला सिनाटिना सम्हायन छि भाजु झैला धक्का हो सुबह नेवा आइडल छि झिला झिला प्याज हाल पक्कै न छेउ चाहिँ अन स्टेज पर्फर्मेन्स एकदमै बाला चाहिँ गरे ताल चाहिँ बालाटा ठाउँमा कुटायनुपट्टि चाहिँ प्रस्तुति या एकदमै खुसी लेलेता कन्फिडेन्स पक्कै न गाने छेको ठाउँमा कुटाले यानु ख आज जज बिनु लाते पक्कै न आज जज पिसन छेउ चाहिँ बालावे छौ चाहिँ निर्णायक छौ रिजल्ट केनादि छिटो योक योके भिन्तुनादु लिपाङको बुए हान छिटो चाहिँ हिमसा चाहिँ सोयदेमा छिटो योकको भिन्तुना सुभेद नेवा आइडल जिसा तस्का हेन हेपु संगु मे नेना चना गुजुला आय निन्ति रहसा बजा हाका गुदी पाक्या जी गुहाली मी पिन्तन लुमंके हे माला मखला अनलिपा जी हाकन थजागु हेन हेपु संगु बाबा लागु मे जना वेगु हेजी आय निन्ति बजा हाका गुदी पा नेवा आइडल तिपा ढुङ्का हाकन छक छिक पिन्त लस्कु स्याना चना आधासा पाजुगुदु हाकन झिगु बाकी दनिगु प्रस्तुति नै पुकेगु वो झि मन चचा धाकीगु नेवा आइडल थौकने थो सरगम यो प्र्याक्टिस व्याच हुँदो भनेको म जज गोविन्द हिमत पाखेँ वेकै क्लास हुँका युरु छे वेकै क्लास के युरु छे तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट का वो चाहिँ आर्ट मी हालता जग्गामा हो कि मेरो जस्तै हार्मोनियम सङ्गीत क्षेत्र लगेको चाहिँ वो चाहिँ पक्कै वो चाहिँ सेके मार्थे जग्गा मलाई त अब के वना सेके मारे भने मरो छौ हिसाबमा मलाई तर म्यो ऐसिन कठिन सेकटा चाहिँ एकदम भाला का चाहिँ हामीले वो सरगम यो क्लास चाहिँ छिटो चाहिँ योक्वे छौ अपाटी व छौ सङ्गीत खेले चाहिँ जुया चंगो दो एकदमै जादु नापलिसिन यो दुसला अझ भसा कोही मलाई या फैठा चंगा नेवा आइडल जी कपिल देव कर्मचारी जी चाहिँ काभ्रेपराञ्चोक जिल्ला पनौती नगरपालिका ठाउँमा चाहिँ ठो बोटिका उयो घर आ चाहिँ जी चाहिँ झन्झक माया के नरे धाउमे चाहिँ थन पवित्र कसाजु हो सतीश महर्जन जुन हालाड्युमी आज हाल्थिन झन्झक माया के नरे पासाओ पापी मिसाया त मावनेनु हे झन्झक माया के नरे पासाओ पापी मिसाया त मावनेनु कलकत्ता वन्नला बिरगंज ठन्नला कलकत्ता वन्नला बिरगंज ठन्नला झन्झक माया के नरे पासाओ पापी मिसाया मावनेनु हे झन्झक माया के नरे पासाओ पापी मिसाया त मावनेनु
सपेचोमा शिरमा दाजु बोडे खना धाल रे सपेचोमा शिरमा दाजु बोडे खना धाल रे बोडे चोमा बुरमा दाजु खोपे खना धाल रे बोडे चोमा बुरमा दाजु खोपे खना धाल रे खोपे वना मावने नु पासा नदुर्गा दर्शन ल्यावेनु झन्झक माया के नारे पासा ओ पापी मिसाया माउने नु खोपेचोमा खाखो दाजु यो खाना ढाल रे खोपेचोमा खाखो दाजु गोले खाना ढाल रे गोले चोमा भाजो दाजु ये खाना ढाल रे गोले चोमा भाजो दाजु खोपे खाना ढाल रे खोपे वना मावने नु पासा दुर्गा दर्शन ल्यावेनु झन्झक माया के नारे पासा ओ पापी मिसाया माउने नु येले चोमा याक दाजु पांगे खना ढाल रे येले चोमा याक दाजु पांगे खना ढाल रे पांगे चोमा पाको दाजु ये खना ढाल रे पांगे चोमा पाको दाजु ये खना ढाल रे ये ओना मावने नु पासा सिनेमा प्याख सोया ल्यावेनु हे झन्झक माया के नरे पासा ओ पापी मिसाया माउने नु कलकत्ता वनला बिरगंजा थनला कलकत्ता वनला बिरगंजा थनला झन्झक माया के नरे पासा वो पापी मिसाया माउने नु हे झन्झक माया के नरे पासा वो पापी तमाउने नु ओ मिसाया तमाउने नु ओ मिसाया तमाउने नु ओ मिसाया तमाउने नु ओ मिसाया तमाउने नु सुहा नेवा आइडल भाजु कपिल जुया त हाक्न सक लसको स्याना छ न सुहा झन्झक माया के नरे पासा ओ पापी मिसाया त माउने नु हे झन्झक माया के नरे पासा ओ पापी मिसाया त माउने नु कलकत्ता वनला बिरगंजा थेनला कलकत्ता वनला बिरगंजा थेनला झन्झक माया के नरे पासा ओ पापी मिसाया त माउने नु हे झन्झक माया के नरे पासा ओ पापी मिसाया त माउने नु तस्कै बाला एकदमै यही पुछ ठोमे छि हाला छु टाइम एला भने बबिन जज पि अलि अनु सोया दिपि सकले लेले ताने प्याखा लय जी पक्कै नै जी ले लेटा हुन्छ ल र छौ चाहिँ लिप अन्तर राखे चाहिँ छौ शब्द चाहिँ मलाई जस्तै नापा हालेमौ नापा हालेन मलाई छौ दोस्रो अन्तर राखे चाहिँ नापा एउटा अन्तर डोरे लागा छ अब बच्चा चाहिँ नर्मस नयाँ सोया मलाई ठाउँमा शब्द राखे प्र्याक्टिसमा तर जी सबले चाहिँ समग्रलाई दल एकछिन जिल्ला जससँग सोहेडी खला एकदमै पक्कै न छु कन्फिडेन्स एकदम न बाला एकदमै बाला आक्यावे एकदमै तरङ लाग्छ उपलब्धि खास ठो चिजे छि व जिन ठो ख कना चुने ढा चुने सुन हने बबिन जज पिसे जजमेन्ट याइको ख ख मलाई पक्कै न छिटो चाहिँ हाक्न सक नेवा आइडल सिजन 2 या म्यु बोलेन स्वेडेमा छिटो यक्कै भिन्तन सुबा नेवा आइडल जोजलप्पा जी अनिल साहेबी जुया चुङ्गु चाहिँ जी नेपाल भाषा या त नक्यु साबङ गुज फल्कन इभेन्ट गोसा खलामा गुयान त्यो नेपाल भाषा पनि कम्पिटिसन छ ठुके जी जिना ठुके जी सेलेक्ट जुदु छिकबिन्त चाहिँ युट्युब बना नस्वेती चाहिँ नापेन अहिले चाहिँ जी त्यो रमाइलो टिभी न थोप्रो
program itu ramai TV channel yang switch. नेवा आइडल Saksi Dozolapa, Ji Anil Sami, Gosa Khala event. Falcon event dat na yo ko शुभेच्छा रहा था जी नेपाल भाषा नेवा पाए त यो को बिनसा गुड हो आइडल हिसाब हो नेवा आइडल याना त गुड नेगेटिभ दु यो को बिन त लिपट को न छि पाए लागि जोय नै लागि न यो को यो को शुभे सिपे दिना छुना स्वर छन छका जी सिपे दिना छुना स्वर छन छका सकने खोया चुना थना खुवारे छना छका खुवारे छना छका खुवारे छना छका जी सिपे दिना छुना गुलिखे मनुता उन धुकला अथे जिना ना गुदू ओ गुलिखे मनुता उन धुकला अथे जिना ना गुदू मावरी छंदा छका मावरी छना छका जी सिपे दिना चुना लक से चुका दन दन चना धीम दे का फिर धुका लक से चुका दन दन चना धीम दे का फिर धुका लेंगू नवी मतना यासी मावरी छना छका मावरी छना छका जी सिपे दिना चुना सुवरी छना छका सकने खोया सुना थना खुवारे छना छका खुवारे छना छका खुवारे
छना छका जी सिपे देना चुना सुबह धन्यवाद नेवा आइडल भाजु अनिलजु पिननिसिए भाषा न्यू थाना जाइदिला पर्फर्मेन्स बाना जुइफो छिगु छिम्मी हालादिगु अनि बबिन जजपिसँग गरे ट्याका काल थे ठिकै छु जौँ अहिले बिचेला पचाजी मेल हो मरजु मे पछ दो मन ओले खास ठिकै छु तर वेगा पिन तको नेबुसो जज पिन नेबुसो का द नेबु ट्याका पुके चाहिँ थियो जी नेवा गो आइडल त नि सक्का जी नेवा पि सोय मला सोयमा थाय भ्याते मा माया मला हला प्लस अहिले पाने नेक्स्ट सिजन सुरु जुसा अहिले हन दक्षिण थुके पाकया अझ मालक दक्ष्या ओके ठोची माया भए लागि चाहिँ गु ठोची गोसा खोला यान्दु कुकुता ख लिपतक न्यामा बालक न्यामा मा भए लागि मलाई वो आइडल का गु न्यू आइडल ना तयार यान्दिल सिक्क बालामा तैको पिन्टु ना देसा से शुभेच्छा अनिल जुना दैति थे ताथे छु सो नेपाल खेले छु नेवा संगीत यात त चाहिँ छगु जगरना यात मकाते त छिकपिसा चाहिँ नेवा आइडल सोया दिस अबे कपिन्दन हपा वटिको बिया दिस लिसे अनिल जुया त मेगु बोलेन जिमसा चाहिँ सोया देमा छिटा यक्को भिन्तुना छिटा यक्को शुभे नेवा आइडल नमस्ते जोजलपा ठौठो नेवा आइडल भाग्य खाना एकदमै लेटा जुना पनि खत रुकाजी मर्जन सिजन 2 ले भाग्य खुनी एकदमै लेटा हुने थौ एकदमै थो साधना न जी भाग्य चुनौदो साधना भाग्य खाना एकदम लेटा एक वरिष्ठ संगीतकार लेचनमी गोविन्द ह्युमर जीवन जिम्दे एकदम सेना दियो ये फर्स्ट अनुभव क्या खना नापांगो नुगो अनुभव क्या खना जिन्न सक्छ संगीत सम्बन्धी सुने ज्ञान मुजो वेकने ना छौ जितौ बेसिक छौ ज्ञान क्या खना तोके लागि एकदम टेटसँग लिएर पाता अले त्यो संगीत जिनिवाटे एकदम खोइलान्छ तो एजिया जि मेपि निवाटे न गुल्न निवाटे दो वेकम सन ठो पाकया थन्या भाइलाई उठाने लागि बोटी क्याट इना व्यञ्जना सली चाएला केला मकेला मेचुलु वकु एला सली चाएला केला मकेला मेचुलु वकु एला ते चिकल पासा ते चिकल पासा तोनिला मतोनिला मेचुलु वकु एला सली चाएला केला मकेला मेचुलु वकु एला नेवा आइडल जोजलपा तक्षे नापा थाना चाहिदिपि हनिबम गुरु जी वरिष्ठ कलाकार संगीतकार गोविन्द ह्युमरज्यू अहिले वरिष्ठ गायककार जी सङ्गीता साकेज्यू म्याम अहिले थाना चाहिदिपि सकलसित जिगु पाखे जोजलपा जिगु ना दुर्गाजी मर्जन ख था वनस्थली आचन जिमोर हिटी चञ्चन गुरु जिगु मे ख सरिचा एला क्याला मकेला मेजु लुगु एला आजि फेमि हाल्छिन Ela, kela makela, mejulu aku ela. Salita ela, kela makela, mejulu aku ela. Tete cikal pasa, Tonila matonila, mejulu aku ela,
kela makela mejulu aku ela meju ela kaya bila isi teka luna bila he meju ela kaya bila isi teka luna bila maya thaka themapu maya thaka themapu Kata kata theto manamapu oh kata kata theto manamapu sali chaela kela makela mejulu aku ela Pacha pacha tha tha sore tune tun the chika he pacha pacha tha tha sore tune tun the chika palla tha se jike mapu palla tha se jike mapu meju ya ta tote mapu oh meju ya ta tote mapu sali chaela kela makela meju lu aku ela sali chaela kela makela meju lu aku ela Tete cikal pasa Tete cikal pasa Tonila matonila Tonila matonila Mejulu aku ela Mejulu aku ela Salita ela Kela makela Mejulu aku ela नेवा आइडल दुनिया का ताला पीछे ताला ये सब था स्टेज वे आदि कबे मयनो जिला धन्यवाद दिले वे आपना वे टरम पीछे जुला ओके ना नेवा आइडल नान्छौ ठुको सागोको फाल्कनी बेन्साको सागोको नेवा आइडल खे छिकपि सान्जे पोटिक के आइडल हा वे कपिन्दाना यो के सुवादिस नाजुना नेवा आइडल
नेवा आइडल जिसा तस्का हे बाबा लागुन हुगु पुलांगु मे सेधुन थजागु हे मे हाकन जी मेगु वाले न जी ट्र्याक राउन्ड छ सेगु हे जी नेनेगु हे जी नेपुके हे गुजी तर थौ ढासा जी त इल मबिधुंगु गुजुल मेगु वाले हाकन वेगु बचा तयाजना नाप जीगु प्रत्येक अपडेट छ जीगु फेसबुक पेज नाप युट्युब च्यानल पाखे सयादी तन इना पेन्जना नाप जीगु प्रत्येक सोशल मिडिया त लाइक शेयर सब्स्क्राइब नाप शेयर याना दितन इना प्यासे थौ ढासा चिपिनीको पाखे बायावना जना सुभा जेमा भा नेवा आइडल A for apple, B for boy, Kakuchi Moji for child. A for apple, B for boy, Kakuchi Moji for child. अंग्रेजी भाई कांचक बाला कैडबरी नीते सा भाई भाई. A for apple, B for boy, Kakuchi Moji for child. A for apple, B for boy, Kakuchi Moji for child. नेवा जिके नेवा पहमंत योमा जिके नेवा पहमंत योमा भैमसा लिपे मतला भैमसा लिपे मतला तजिल जीचू है मसिला योमा तजिला जीचू है मसिला योमा छुचु छुचु छु हे मसिलाना छंगा बोथे बोला बैसा जागो तो बोला छुचु छुचु छु हे मसिलाना छंगा बोथे बोला बैसा
फुटे दक्षिणकाली बने नि म मिसा मिजा पासा मिखा मिखा मिता चोन पुलु पालु कासा दक्षिणकाली बने नि म मिसा मिजा पासा मिखा मिखा मिता चोन पुलु पालु कासा नेवा आइडल सपोर्टेड बाय दिस होम फाइबरनेट, एक सही कनेक्सन। DHI होम अप्लायन्सेस, छुट्टै चाहे डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा। भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे, मरु प्याफल। वर्ल्ड हेरिटेज होटेल एन्ड अपार्टमेन्ट, द्वारिका छे प्याफल। नेपाया संगीत ख्या नेवाता जिलाजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोइकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल